paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Lay, maray, kaslada parikot mo. Nakapanimid ka mo, di tatawa ti balayaw. Imawag ngamin ni Enteng, Mare. Saan kanupay ang makasangpet? Umayak man nga ro di ta balayaw, tagmaritista. Ay, umay kalata, Mare. Imbag lang nga agdamot kasarsarita. At dapay mo't dagiti kalding mo di ta kamarin niya, maray. Di dapay rimwar, anapan nangan. Ay, kasano ko maamapandamangan kat saan ko pa'y mutlaan na paninwayway ida. Awan ngamin ni Kwarog nga ibaon ko nga agwayway. Ay, no siya ka, napanan nangan dagiti kalding ka. Ay, nasa pa ka din ni Badong mo, anapan nang iwayway kadakwada. Saan, maray? Bulos da nga main. Apay ngay, maiparit mo tagibulos iti kaldeng, taagdadail da kadagiti mula. Ipagod yung mamot ti kalding yung nanatuyang. Kanandamot amin ang masitas may. Napatpatag tamasitas mo, ngam ti kalding ka. No kayat now, aladam ti masitas mo. Ada ordinansa ti barangay tayo. Amasapo lang may pagod ti dingwoy. Ta agperdi ka iti mula. Ay, masurunak mo't no asino ti nakapanunot ditang ordinansa. Kano apay nga inanugutan ni Kapitan? Nagnunumuan ti konseho dayta nana. Mannalon tayo ngamin amin ditoy. Isa masapo lang may pagod ti dingwoy. Sayang nagtimula a perjinda. Awan nga min dingwunda. Iso apinutar na daytang ordinansa. Apay di kayo sumurot iti paglintigan ti barangay nana. Sayang ti rosas ko, Mare, kinan ti kalding mo. Di ibaon mo mo, dagiti kalding mo, tamapandakanan ti masitas ka. Amumot nga awan kalding ka. Kan amok mo nga awan masitas mo. Ay kat bugawom ano umay dito ti kalding ko ako nam. Ay, unay ka ta pa nagsungsungbat mo, Marituyang. Saan nga umno ti aramid mo? Umapal ka kidi at awan kalding mo. Makapasuron ka mo't, Maray. Kas kalaubig a kasarsarita. Kumotong ti kalding no maipagaw. Imbes a naglulukmag da, kakit ipagudan. Naglalay ngam ngay. Sayang dagiti mulak akamuti kin pitsay, kinan mo't ti kalding. Asino ay ati akin kalding iti nakabulaos. Ang mga no kalding manan ibagat tuyang. Di na ngamin kayat nga ipagod dagiti kalding na. Ibagam tuman ta ipagod na, wag kita kayaw. Sayang dagiti mulak, kalding mo't ng tinairanaw. Imbaga kiti nagkita kami nga maditi sungbat na. Umapalak ka na, so apay pagpagod ka. Ay, bakitan nga wan manaknakam na. Di la pagsayatan na ti ammo na. Awang bibiyang na nga ure agpirdi ti animal na. Ni Tata Badong ti pangibagak, bareng nanaknakag. Imbag na nagsabat Tata Badong, pakipagod nyo ka diyan nagiti kalding yaw, ta agperdida mo titimula. Sayang nagiti imula may takinanda. Ta ibagak tao kininana matuyan. Kanayo na nga minijay banggad. Imbagak nga minidikan kwa na, nga madimot isungbat na Tata. Ay pasensya mo ninana matuyan. Pagkabkabawan nan sa rigor. Sayang nga minagiti imula may Tata. Sapay nanginamot tibin ay. Ta ibaon konto ninana matuyan nga mapangumatang iti talay. Awan nga mintalida kay. Agyaman ako na Tata. Agmula kami manan. Ang mga ninton makatubok at umaymanan nagiti kalding yaw. Amom ka de, adandani na disgrasya ti tricycle. Talinisyan na ti kalding akalat, nagtaray abing malasew. Ay, awan na kam ti kalding maray. Urayan ti driver a makabalasiw sakbay a lumabas. Ay, no kastalaan ti panagras-rason mo. Madisgrasya la kat ti kalding mo.
Padasan da disgrasyaan, tapag babawyan da ti aramida. Ay unay kan, Maray. Sika pa'y tinatangsit kat sika lang arudan tinagkamalay. Kamaliki da, tagtarakan. Jay umapal ti kamalay. No kaya da dagtarakan damag. Ay, addan tulat tamasuron kadagita akalding mo, Maray. Kat awan to ti pabasulam, no saan mutla aday tabagay. Hingga gumatang iti talay, tay pagod mo dagita kalding mau. Kababain ka dagiti karuba. Ay sos, dinadaal mon at isalun at dagiti kalding kaw. Dagita akaaruba ti ayunam, gatsak ti asawam. Makadadaal da mga rod iti mula. Narigat yag mula tuyang. No kayat da nga awan ti madadaal, saan da hagmulmula? Ay, mabalin ka lang kung mga isublik ang katugangan, isublikan. Na. Agnakam kamit na. Mangibaba, inti kasta pa, nagrasrason mo. Agtal na ka man si kabadaw. Kas kala ubing iday anapukawan iti ay ayam no dinak makita. Ita, kasta kidan, ti bagam? Anya nga isublek. Ay, panawan ka man langay. Di kan manusan nakasasaw. Takim maro man ito, walwalting mau. Imbag ta nagsabat ta na natuyang. Ikak itinatirad nga alad dagiti mulak. No ipilit ti kalding mo ti umunag, awan basol ko at na mapasamak iti kalding mau. Apay, anya ti ipagarup mo kadagiti kalding kaw. Tabag, adidaam mo ti pakadisgrasyaan da. Ulitag nana, awan basol ka no anya ti mapasamak kadagiti kalding mau. Di mo amo ti dumngeg iti kidnaw may nga ipagud mo dagiti kalding mau. Isungay kak iti palabog ti alad kao. Anya nga iti bibiyang ko no ikam iti palabaw. Aramidum ati kayat man. San ko mga aramidin ti kastawi, nga mapilitan na kaon, tadadailan mo't dagiti kalding mo ti mulak. Bantayam ati mulam, tabugawam ti mapanagperday. Basta, san kanto nga agrik-reklamaw, no mapalabugan dagiti kalding mau, taimbagak metay. Karong, ano na tararamidam? Ada pa'y lastiko kung tirad akawayan. Numakuti ti asino man amang ipilit iti bagi na asumrak iti alad, mabiyat ti lastikaw, ket maubon ti bagina. Kasanod no tao. Makita na mo ti tirad akawayan, para lang iti nasulpang ken agperday nga animal day tawi. Amangan no mapalabugan na iti kalding ni nanatuyang. Imbagak meten ken kuana, amang ikabilak iti palabaw. Imbagak nga ikak itinatirad akawayan ti alad kao. Okay, anyang itinsungpat na kwarog. Awan ka no bibiyang na, no mangikabilak, tadda ka numot panunot dagiti kalding na. Ay, sana nasaya at talaga ti panagrasrason ni nanatuyang. Imbagahan na pa'y kidi abantaya ka no timulak, tapno bugawak dagiti kalding na, no mapanidyan. Unay lakat ni Maritoyangan. Namin ado nga imbagak nga ipagod na ti kalding na ngam di na matinaramay. Manon tinagrire, Maray. Gapo kadagiti kalding na. Makadadaal da ka no. Agtap-tapulak laang. Ay, nadadaal ti mula ka masetas. Tila unay rosas. Imbes ang nagpipintas ti sabong da. Ay ita, awanan. Ay, kinasaritak mat maipapan iti kalding na. Ang jakman amukan kuan. Ay, saan ko amaawatan day dya ako maarita? Kinasaritak mat. Ngam ko na ang napatpatagkat kanon ti masitas ko, ngam ti kalding na. Ay, iso nga awan pulos masitas na, takinan amin ti kalding na. Ay, adda ko mamakaiturad amang dangran iti kalding na. Tapno madidigra. Kalding lakit ni nanatuyang nagtinaubo ni ti kawayang ngayon kabil mo apalabog kwaraw. Kunana mait nga mo kano dagiti kalding dati baka disgrasyaan da. Ay, agriri lakit day. Amang ano ipabayad na kin ka nagiti kalding na. Napay kumabayada. Mano ka diti nakita man na ubo na kalding. Upat. Ha? Talo ababakad kan may sa abarakaw. Naipalok iti tiyan, bukaw, kan sikigan tinatirada na kawayan.
Ijay pagayang barukong timaysa. Amang ano kumarabas ko ma, iso abarukong na tinatamaan. Sigurado lakid din, nga damadi nga aramiden na. No makita na ti kalding na anaubo ni ti natirada na kawayan. No may agri-ray, sung batak. Adumot lang ti masursurun kadagi jay akalding. Intugot da ti kawayan, anak katudok iti bagbagida. Urayan tati adda nga aramidan na, kalpasan anaubon dagiti kalding na. Madidigramot siguro itan, maama ka maulit na matudok man rin nagiti kalding na. Nay, apa yan? Agpilay-pilay dagiti kalding kaw. Kan, adda na itudok akawayan iti bagida. Ay, asit gakman. Ay, ay, badaw! Umay ka man ditaw! Adda na itudok akawayan kadagiti kalding kaw. Darasam! Apay ko man natudok ako dan. Umay ka dito'y tatulungan nak amangikat kadagiti kawayan ang nakatudok iti kalding. Umayay, saan ka pumanukkaw dita? Darasam ata na kusbunjay maysa! Iti ngamin barukong na tinatamaan. Ay, dagiti laki din na perdyan ti mula na tinangarabid dito. Ay sana mabalin dito. Mapan ko'y bagak hindi kapitan. Awan pa'y di parintain. San pa asin mangpay? Si kama ngamin, ipagana nga ipagod mo kung di mo matipagad. Nakusbunjay maysa. Naisangput na pa'y tibagi na sakbay anak kusbaw. Natamaan siguro ti puso na. Ay, makasidata iti pinapaihitan na din na oras ano kasta. Ay saan? Saan ko mapalabas da itaw? Inapalan dalakit da iti kalding kaw. Payabang manday di alalaki dito'y barangay hall maray. Aglinawag kamay. Asinaw, Maray. Apay, apaayabam diti barangay hall. Sapay awan ni Kapitan. Oray awan ni Kapitan. Tadda kayo mat akakagawad na. Madesisyonan nyo mat siguro. No anya ti dusa ang maipataw iti day di alalakay. Asino alalaki ti sasawam? Ni Kuarog maray. Na, Tinudok na iti kawayan dagiti kalding kaw. nakitam ka day at tinudok na. Awan sa balay, taimbaga na kanyak, sakbay ang natudok dagiti kalding kaw. Sige, paayabak. Wan maray, agsango ka mainton malang. Agbayad iti nanginaga po iti inaramid na iti kalding kaw. Imbestigaran tayo pa'y nupudno nga isaw. Awanan sa balay, isukunak tumang. Ita, tada kayo adwa diti barangay hall. Anya ka di aya, tinapasama. Jak ama uno anya tidakdakamatin niya o kagawad. Ibagayo pa'y ano anya dayjay, tapno ama o anya ti isungbat kao. Nagsaw ka maray. Anya, tinapasamak. Tinudok daytoy awanan bain akwarog dagiti kalding kaw. Agpay suka di atinudok mo ti kalding ni Marituyang, kwaraw. Ay, saan ko atinuda o kagawad? Danggan niya o ta ipalawag ko tinapasamak. Sige, ituloy mo ti agpalawag. Ayawan ti palapalawag, sakbay anatudok ti kalding kaw. Imbagam kanya. Kedawag, asaan ka pa'y asumong sungbat, Marituyang. No saan ko nga imbaga asika ti agsaw, wan. Sige, ituloy mo, kwaraw. Idikinan amin ti kalding na dagiti mulak. Imbagami kan kwana nga ipagud na, tagmula kami manay. Iso at tinudok mo, kasta kaday. Saan? Imbaga kan kwana nga aladak. Kan ikak itinatirad akawayan, kas palabaw. Ngamu ko na nakitday, nga da kanunakam dagiti kalding na. Imbaga namot gaya, Marituyang. Ngam apay ade mo impagod dagiti kalding mo. Adda ka mo dito yung barangay hall, maray. Wen, pare. Madama mo ti investigasyon di taunag. Kunak no nalpasan, kay baon ko ni Tuyang ang gumatang iti Ricadaw. Ricardo? Anya ti ilutong, pare? Tinatudok akalding ni Tuyang, maray. Umay kayong tuki di tara manantayo ta nagtaba. Na, adagayam natay akalding yaw. Adda maray, yung may isa, nabarukong. Ay basol ni Tuyang ko Taimbaga na nga ipagod na. Ang di na mga amin impagaw.
Apay ngamin atiniradan na ti kawayan nga inyalad na maray. Binalagan ka mat nana. Kunak nga ipagod mo dagiti kalding mau, angam ko na mait, nga amuda ti pakaisagmakan da. Madlagayam, Maray. Hay, adu kami amasuron kadagiti kalding mau. Imbes amaasi dagiti tao iti napasamak iti kalding mau. Saan tamaragsakan dakiday. Tawanan di agpirday. Kayat mo asawan. Saan amamulta ni kwaraw? Ay nanana, numasurot ti ordinansa ti barangay ama ipagod amin adingwain ta panagmumula. Saan kumana disgrasya dagiti kalding mau? Rumbangkit di asika ti agmulta tadi mo amo ti sumurot iti paglintegan. Nadingitag, Marituyang. Noan niya ti ordinansa ti barangay, iso ti masurot. Imbag taawan nang idarumken ka, gapo kadagiti bulos a kalding mau. Kasta kadilatan maray. Awan anyaman na ti pan nakatudok ti kalding kaw. Ay sayang ti kalding kaw. Malangaraw, bayan niyo. Ipagod kuntong tapnusan dang agpirday. Ni Kapitan Enteng. Nagkapuan maray. Ay naggapuak di ta tersena ni Marikwanang. Ang nakarikap mat. Nakarikaw. Sapay mapanak ko magumatang iti sabaw ta aglaba ako ma. Ay, napanangay nga ta ti kumarita. Apay nga ta nga awan. Di mo ka di madlaw maray. Kanayon mo't amang rika. Win nga rod. At dan sakit sa bali apakakumiko manjay kumarita. Ay. Maray. Ah. Saan nga tang adamot na kailawanan na ni Kumarita? Na, anya ti kayat mo asawan, Maray? Amangan mo't no adda ka date na. Ah. Ay, awan dakas na, Maray. Balasang matjay kumarita. Mayat tapno saan ngagnanayon abaak. Nakasukat ka, mate. Itakadiji ko nam nga panagudong mau. Won, ijaya kun ilay agumatang iti masapsapul ta. Kanayon mo't anakarikap ni Marikwanang. Kanya, nakarikap ko na. Hapay ko man nakarikap. Hapay masakay. Ha? Masakit nga ta. Ngam no masakay. Saan kumaan nakakandado? Kasla nakakandado mo't iti panagkita. Numasakay. Saan na nakakanda daw? Ta sigurado nga da iti unay. Saan ko napansin no nakakandado wanusan? Agam kita tuman an naimbag no magnaak ijay. Ay di mo liplipatan ti gumatang man iti kukod ti babay. Napayagan na di ta nagsida iti kukod. Inton ko an ibagamanan ang nasakit deta sikot kan tumang ma. Papanamon maray, agturong kan sa mo iti turag. Ay, wen, pare. Inakman kita ang tinwang me, kanjay nuwang ni Kwarog. Nay, kunak man no kunada amabit da ginapananda, maray. Isumat ti kunada. Angem saan kano anakalasat jay kabagyan da ija ospital. Inyawid da kanumeten, tawan gasat na. Isu mo lagayam nga awan da pay. Mabit dala siguro asumangpay, maray. Ay, medyo mabayagan da kano. Tayuray da kano pay ti anak na ngagga po ija abroad. Ang nakaamuamod ngay, maray. Ay, inyawag ni Inteng, pare. Iso kano ti imbaon daan na panangala iti death certificate ijay ili da. Iso an naadaan iti signal kat imawag. Imbang tayo may kamanan insan. Adamanan kadwa ka mga sikasaw karagiti karpintiraw. Kasi kamot No si kapay ti agatang kadagiti mailuto akanon. Kan merinda ang ti trabahador mo insan. Ay, insan. Datamot lang dito tsindaan. Intaman pa imangan dita restaurant. Mabisina kong kahit. Agpada tamot nga me na naggapo pa iji away. Imbag ata na panunot mo ti mangipatakder iti pwestom dito ilay.
Nung amin agabangak dito ili, nangina. Supay gangganan siya ang tipagabang. Wen insan. Total, adamot lutem dito'y ilay. Di mangipatakder ka matlaangan iti balay kan pwestom a pagpukisan. Bareng numayat kahit adan tupay karinderya. Libre kan to nga umay mangan insan. Na, anya ti makita. Ni Marikwanang dayjay. Won, sa anak lakit di ang nagbitaw. Mangmangan iti may sa restaurant. Ay, kita man di kadwana. Ha? Ay, saus, lalaki ko naktumag. Lalaki nga raw, ti kanayon nga umayan ni Marikwanang dito'y ilay. Ay, saus, ay, adda kasinsin narak na lalaki. Ay, adda imarites ka ken ni Maribanang. Kwaraw, pagandaro mo at i-tricycle mo taagawitan. Santa ka din nga kura iti kadwa mapasahira, una na. Sanun, takapudpudutan ti ipadamag ko jay kabildatan. Kapudpudutan. Anya day tadahamag nana. Ibagamon kanyak tapno siya ti umuna makamaw. Basta ikarim, asaan mo nga ibagbaga asyak ti nakadamagan, Win ka day. Promise. Saan ko nga ibagbaga si katinang ichismis kanyak? Sana chismis na ito, tagpaiso ti ibaga. Anya nga ruda ita. Ibagam nga ruda, tapno maamuak-mag. Adda boyfriend ni Marikwanang. Ha? Nakita, mangmanganda itay ijay restaurant. Imbag no pud na nga ayatin day di alalaki ni nanakwanang. Ang mga nuhut-hut-hutan na laang. Ay. Panagkita kat lakas tangar. Sauce. Rupa na, tisan ang mapagtalkan. Ne, adamot basket mo, Maray. Nagodong ka ka, day? Won maray, ngamsan ko pa'y naidanon ijay balay. Idagas ko nga ibagakan ka ti baro at damag. Na, baro adamag kunam. Kasla importante samot launay. Tadi mo pa'y indanon ti basket mo ijabalayaw. Ay, talaga akapudpudutan na adamag, maray. Ibagam nga ruden, Maray. Paggagarin nakmalt. Amukaw no apaya kanayon nga agudong ni kumari ta ijay ilay. Nakita ti dua ka mata. Na, anya nga iti makagapaw. Adda ka dedate na ijay ilay. Iliblibre na ijay restaurant. Nakita mismo dagiti bokal ti mata. Na, uray no napudno ti lalaki kan kuana. Panag ko nakit saan maray. Agroro pa playboy. Idinto talakay mutan. Ay! Nagatang mo kadimod lang, timpagatang kuking ka. Ay, anya ka di itayin tay pagpagatang mo. Sa kati manok tinagatang ka. Anya? Sa katimanok? Kukod timbaga kagatangam. Sa katimanok ti ginatang mau? Kakukod mo laday jay. Nalipatak ba daw? Adda ngamin karkar na anakita. Isuan nalipatak. Anya kumaday ta akarkar na sasawan. Di mo ginatang ti pagpagatang ka. Kukod, nagbalin na sa katimadaw. Nakitak ngamin ni Marikwanang. Ha? Adda ka date na. Anya? Adda ka din na. Pudno ka din ang ibagbagan. Pudno launay, body, my love. Sigurado ka? Wan ko nagtumag. Mangmanganda iti restaurant. Subsubuan pa'y ani Marikwanang jay lalakay. Sa bagay, nasamsamit ka no ti ayat ti bumakay. Bahag ngamin nga gayat. Agawid akpay nga rod insan. Umayak tumanod. Intundan da ni malpas ti ipatpatakder kaw. Umayak taw jay kabildatan insan. Si kalat ta, insan. Importante nga min ti aramida ki balay.
Kung saan si kamat ti pumasyari di balay may insan. Nabayang nga agpaisaw, ajak napan iti balayaw. Idi saan ka pa'y nag-abroad. Pinabaliwa ka ti balay may insan. Hanggang ijay mo't lang nagtakdiran ti dana balay. Umay ka daw. Ijay mo't lang nga rod ayan ti sigod a balayaw, insan. Way insan. Mandano na ti tricycle iti arubayan. Pinapintas ko ti dalan nga agturong ijay. Imbag tanang lukat ka, Mare. Awan ngamin asukar, may. Kat adayo di tadaya apaggatangan. Sa anak ngamin arimwar ita. Nakitam jay, nakita. Ha? Nagkadua, asalaksa. Ay, Nanganda jay restaurant. Babae kay lalaki. Ay, Mare. Umay kakadimat gumatang. Ay nang lukatan ni Mare Kuanang. Saan ka no arimwar ita? Nagmayat ka nga tanti makiday tanya ko kumaray. Makidate. Apay, saan kayo ang nagdi-date ka ni Badong Mau? Ay, jak mo malagipan. No nag-date ka may wuno saan. Ay, unay kat ta saan ang malagipan? Ay, siyakat malagip ko pa'y. Idinapan kami nag-date ka ni Enteng. Sa dino nga'y tinag-datean nyo maray. Ay, impanakit din iti may sa aperiyaan ide. Ha? Inlibre nak iti Ferris wheel. Ay, wow. Ay, idada kami niti nga tao. Nagbutangak iti agpababa ti Ferris wheel. Oh! Ay, inarakop kaw adi na oras ni Intay. Ha? No? Nagirot pa'y ang arakop. Rumor ka katimanay na natuyang. Wala, isungarod nga'y mayak dito'y paradaan ti tricycle. Lumugan ka nga rudang tamapantan. Ay, uwan. Ay, kwaraw. Nakita mo ka da, inurimor ni Marikwanan. Nakarikap ka, titersina na. Muna na, naglugan iti first trip at tricycle. Kasta ka day. Ay, saus. Sigurado amapan manun makidate day jay. Nga ta. Ang amangan mo't no da sa bali agagara na ijay ilay. Patyan na ka, di kwaraw. Jak pa'y nagmintes iti atap kan nakita. Malain takit day, tapno adda manun makita. Nga ichismis yaw. Saan lang achismes? No di kat kinapud no amin ngay baga. Uray pupuutang kwaraw. Sanak nga agsaw no saan ko ang nakita. Tandaan am dayta. Nakitak man da marikuan ang kanti boyfriend na. Nagmarki damag. Ang mga no imarkitan ni marikuan ang jay lalakay. Nilaki di kagawad ti sipsiputan. Tayong pagatan ko apis ti siyaw. Irwar mo kiday. Tapag pasuyot ka, uya ka na tingan. Ado tigas na. Pistisijaw? Aha, adaya yung pagatang mo a pistisijaw? Ay, sinalbag ka. Ti daras mo nga agudong. Ngam di mo maggatangit, ipagpagatan ka. Ay, saan ka nga agudong pa'y? Aha, kasano nga ino awan lako dita. Manipod ita. Siya akong ti agudong. Saan na si ka? Sa bali mo tininto na rin. Oo, anya nga'y kumatiin tunarak no agudo nga. Diyan mo makichismismis ti paglaingan. Diyan importante, saan mo mo tagatagay? Rimwar mo't ni Badong Mau. Saan ka di anagudong ka idikalman, Maray? Nalipatak nga ti impagatang na apistisijo, maray. Nagungot, kat imbaga na nga isukanon ti agudong, sana siya. Apay ngamin analipatam. Nakitak ngamin ni Marikwa ng anagmarket itinaga daw. Ang intud namat ijay boyfriend na. Na, imbes nga iso ti gatangan ti lalaki, isukit din ti aggatang iti-itad na. Kastan sa tibaak nga agayat ako na ni Badong ka, maray. Ipaay na ti amay para iti ay-ayatin na nga uray luklukon da. Ay, kaasimot nga rod ni Marikwanang no inulaw ni Ayat ako nada. Kastan sa tibaak no agayat, maray.
Ay, depende mo't kit di iti tao nga agayat Adda nanakman, addamot saan? Normal pa sa inti patakder ko abalay. Kumuyog ak manmut ken kay di kabildatan insan. Maragsakan ta kamaudyanan na. Umay kamatlaangan iji kabildatan insan. Wala tapno di mumut ko na insan. Ubingak pa di naudi ngay papan ko di kabildatan. Ti mayam idi abalay ko, kat isupay laang aging gaita. Saan ang nagbalbalew? May sambut ngamin insan. Makiasawa ka ngaminan Ay, saan insan? Amangan pa'y kit di no makatumpo ngak iti pagparikutak. Awan ka di pa'y nagar-aram ken kainsan. Napintas ka man. Adamot kit day. Hengam binastad ko amin ida. Ay maray, darasam, tamapantay jay tirsina ni Marikwanang. Nakitak nga insangpet na jay kungkunak alalakay. Saan nga taan nakababaen no mapantay jay? Mapantagin gagatang at tapnusan ang nakadidilaw. Ay, mabiit lang gayam. Irikap ko pa iti balay. Awan mo't nga mindainting kan kwaro. Darasam nga raw tama nga numang rikap mano ni Marikwanang itata nakalukak pay. Ay, mabiitak laeng. Amangan nga min no umunag dagiti manok kat agrugit da iti sa alas. Umunak nga raw dang. Sumurot kan taon. Ay, anay ka. Ay, na itong partisakak iti bataw. Sapay tirad abataw. Anay nagsakitan. Ay, si kantumot nga min mare. Ay. Apay nga agdardaras ka kat saan mo't apumanaw ni Marikwanang. Anay. Ay, sos. Agdaran ti sakam anay dong par iti bato. Ay, Marikwanang. Yam amuman mo't kada kami ti boyfriend mo. Boyfriend? Nagkuna nga da boyfriend ka? Ni mo't Marituyang. Ay na, nagbidot kayaw. Insan! Umay ka man dito, tayam amu ka kadagiti kukumaray. Dagiti nasisingpet ako kumaray. Iso ni Marituyang, kan ti kapitana mi ditoy ani Maribanang. Ay, paragsakan na kamakam amo ka na kayo kapitana. Tuyang. Iso ka diti ibagbagam, Maray? Nukasta. Kasinsin mau, Maray. Ape anas daang ka, Maray. Agpat patakder ngamin iti balay na ija ilay. Iso amapan ko tultulungan nga agata ken agluto para iti karpentero na. Ay, kastagaya, Maray. Kuna ngamin ni Marituyang a boyfriend mo kano ti kasinsin narak mo ijay ilay. Anya? Ay, Marituyang aya. Chismosa ka talaga. No saan ka ako Maray? Ay, idarum kan iti kinachismosam. Ay, sorry, Maray. Saanin ang maulay? Promise, kisaya akong tikin at chismosa. Ni Kapitan Enteng. Kwarog, agrunda kayo inton rabi ay. Antay magbaga, Mangkay. Ay, dingdingin ako na. Di na magam dingdingin. Ay, tato ba't cellphone ter aramidam nga. Replayak lang dito i-text ni Tata ba daw? Kunak, agrunda kayo inton bigat. Agrunda? Ay, wala. Sige. Ay, abam amin at tanod mo. Unang kail, nawatak timbagam. Nangag mo? Unang kail, sanak matatulay. Sigsigurod wak lang. Tano saan mo anangag ulit-ulit man ay. Sana nang kail. Ala, mapankun paganda kiti tanod ka. Enteng, panagkunam naawatan ni Kwarog jay imbagam kan kuana. Naawatan na. Kasla saan nakamot adengdenggan itay, taagsilsilpon nga main. Kuna na nangag na naawatan na. Tano naawatan na, apay ngay tanagdiritsumay,
Kat kuna namot amapan na bagaan dagiti tanod na. Siguro. Mapanpay gumatang. Iti tersina ni kagawad ko na. No mapan gumatang ijay, apay nga rod anagsiko. Ay, wala niya. Nagsiko mga paiso. Ay. Sabalin sa tipapanan na banan. Kasla agturong mat ijay balay damari to yang kan pari badong. Ay, ang mga doon da idagas na, ijay balay da pari ba daw? Ay, agdwa-dwa ak inteng. Ha? Saan nan samot anaawatan jay imbagam? Badaw, anya ter aramidan ni Kwarog ijerwar. Ay, adan ni Kwarag. Katiks ko lang itay, adan na dagas. Nana, papanam ngay. Ay, naman kasaritan ni Kwarag. Nalipatam sa mutan, amapan ka ijay bangkan. Ha? Ay, dak nalipatan dahi tatuyan. Ay, aglisi ka man. Nasken ama kamula ta itan ba daw? Way na mau. Anya kalaki din aya. Uray siyak tulangay, di ba pa nagmula? Naparatakbot ang naawat mo gitiks ko, Kwarag. Wain tataba daw. Isungod ni Maya kadagaws. Takunamot ang mapantaginaw. Way, nagberbero ka nga ruti kadwak nga ginaw. Tangarutin na. Ikitinda na. Kumikita mo't ni Nana tuyang manipod di tataway ha. Ay, way. Bayam, ilibasan ta. Abay, agungot aya. Kasta na lang mo ni Nana Matuyang. Gagangay, ti dandani nagkamaw. Maray, nakitam ni Badung kaw? Aywan, kalablabas da dito tersina, kadwana ni Kwarog. Nakitam no sa dino tinagturungan da. Kano nagapurada mo't anapan dita paradaan. Napananda nga ingatan. Naglugan damot iji tricycle ni Kwarog. Edi kwa nagpaabagatan da. Kaya't naasawan. Nagpaili da. Kasta siguro apay ka day maray. Kano imbaon ko ni Badung ko amapan ikay bangkag. Isumat lagaya managapurada limabas. Linibasan na kagayam ni Badung Mau. Ay, nagrigat lakit din. Ayat agpanunot. Anya ayat ipampanunot, maray. No anya ati si daon mi manan. Sapay nagpili iti si daon dainteng kan Kwarog. Si daon gayam ti pampanunutam. Inal daw nga rod, aday tati problema. Nagpagatang ka kuman akan ni Kwarog, ta nagpaili maut. Nagpaili? Kunam? Katwan, nagkuyog da kan ni Kabadaong. Kasano ngayon dyan bilin ni Inteng agrondada? Binilin ni Kapitan nga agronda? Wan, ay kunakon kat. Saan adang-danggan ni Kwarog ni Uncle na? Ay, sa balen tidang-danggan na. Woy, maray, ni Kabadong itan tidang-danggan na. Ayan lang nga tadagiti agron-roda. Ay, Inteng, saan mo nabirokan ni Kwarog? Ta saan da makapagronda ita? Apay asaan ka no binilin ko itay? Ay, kasano ko maama kapag ronda kat inawis mat ni Pari Badong. Nagpaili da ka no. Di nakdengdenggan ng Kwarog na. Talaga asaanan. Saan na kan apatpatyan? Saan nan nga ikan kanu dagiti ibagbagam kan kuana nga aramidan na? Tataba daw. Sakbay ang mapantaginaw. At day bagakan ka. Anya day ta? Awang gayam kwarta. Aping away. Itaklaya nga malagip nga awang gayam kwarta. Mapantaki din, siyak ti makamaw. Nagdakwartam. Katuloy na na. Maglaki din na nakita niya nakasabit ang dastar ni Tuyang ka. Hindi kinaot ko yung bulsa na. Hada na alak a kwarta ko naman. Wow! Nalain ka talaga dumiskarte tataba daw. Iso ang bilibakan ka. Ay na, pangasim mo't amari Tuyang. Tasan kang agpanibid di tasangwanan ti Tersidak. Ay, nalitaya nga raw. Iparit mo amin na. At damot iji balay yu apagpanimidam. No apay nga umay kag panimid iti Tersinak.
Mapukpukaw nga raw di ka kaisuna akwartak ijay bulsa ti daster kaw. Ay, katamumon, no asino tinangala. Ni badong mulang mo ti kagwam di tabalayaw. Pampanunutek nga ron, maray. No adda pa'y sabali ang mabalin ko a panunutan. Naa, asino kumangay ti sabali a pabasulam. Ita, awanin ti igatang ko iti bagas kan si daun may. Ay, nagrigatan aya, no taktakawan na ka ti asawan. Maray, adda ni Kapitan. Ay, awan, mare. Napanay na yaban dagiti tanod, tagrundada ita arabi eh. Apay aya, Agrunda ni Kapitan. kapilitan tanagpaili ni Kwarog. Duadakin ni badong ka, maray. Win nga rod. Ninsamot pari badong tinangawis ka ni Kwarog. Ay, wunsa. Katidakas na. Inala ni badong ko jay kakaisuna kwartak. Ay unay matdaytan. Wun nga ron, maray. Iso apabuludan nakman iti bagas mo. So katak tumula ang maray. Sige. Ay, bagbagaam to dayjay abadong mo. Agasam dayta, Kapitan. Sika lang arudan ti Kapitan. Sika pa'y ti tanod. Ay, una. Rumbang ko maatrabaho ni Kwarog ti agrunda. Ay, sabali nga rin, tinapananda. Sa dansa pa'y ang nagawad. Awan pa'y nga rin ka aldawan. Uray ni Marituyang. Agur-uray ka ni Kabadong. Ay, makagagday di akwarong day. Ay, bagbagaam laang mata, Kapitan. Ay, napunuan akong. Saanin anasaya at aramidin na. Gaputadya kun mauray ni badong ka, maray. Siya kun ati mapanagmulay di bangkagmay. Ay, kat nasaysayaan, Jak matamaw no sa dino ti pangbiro ka kin ni badong ka. Ay, apay ngamin abirukam. No saan na akayat ti agawid? Bye-bye, Katuwan. Ala, ingkakit di agmula, mare. Kabailam day ta. Ano ti makunam ko haraw? Agawid ta ka day. Sika man, tata Badong. Naginom tamatay. Tata, nabartak tabay kit din Itix kan tumanayin ko haraw. No, ano ta nga ginam. Ewan, sige tata Badong. Uray ti text mo. Si putak manay, no sa dinaw, ti pangisabitan ni tuyang kau jidaster na. Sigurado, wala nakabulsa akwarta ijay. Taro da naglugan ni tricycle ka. Ay, katuwa na. Ayan na yan, yung tricycle ma. Nay, yung parking ko lang mat ditaw. Eh, awan mo tayo makita ka nakaparking at tricycle. Ay, awan nga raw. Napanan ngayon ti tricycle ka. Ay, bagad mo nood na ng bulod Ay, sana mapalin na bulutan ta. Ay, pagbiro kanta ka yung tricycle ma. Ay, birukan ta tata Badaw. Saan ta nga gawid no, di ta mabirukan. Ay, sa pealdaway. Ay, yung tanda ko na, nituyang ka, nuyak pala makaway. Eh, saan may paikit anak tiliw di agtatakaw, kabayatan ti panagrundami. Ay, agrunda kayo ngamin anaimbag, Isumiter aramidin mi. Sursurun nyo ti aglawlaw iti kabildatan. Nangruna ijay sentro. Eh, talaga day ta, ti aramidin ma. Tane, addalat tadagit agrek-reklamo ang mataktakawan da. Uray iti rabi Noon ako mga ni Kwarong. May samot day di aka anakam. Ikatemtuman at chiptanod. No kasjay na mulaag. Wanang, rabinton no makasangpot tayo di kabildatan no magmagnata. Kita niya nga nga saan tamot ang nabirukan, yung tricycle ma. No tinakaw da. Apay ngay, asaan daman lang anang ibatay. Kaya ngay kumati-bati na. Ita, isa ko nga akin tricycle, tikakasya magmagna. Ay, kadrugyan tan ati magna. Basol mo da ito, itataba daw. Ha? Apay manin na basol ko ngay. Nagsaya ti biyag ka. Mapanak ko magrunda. Ang uminawis na ko may aginaw. Sakpay mo ti pabasulim ba?
No sana ko maatiniksan, di sana ko masimurot kan ka. Wen angam nagmayat ka, mate. Wen ko namot adagos. Imay ka pa'y adagos si Jay Balay. Ay, jak la ko man simursurot kan ka. Kasano nga'y kapitan, katawan pa'y matakwaro kan kaba daw. Ay, saan ko a problema dayta? Si kamadan ti agrondan, Kadwak dagiti daduma atanaw. imbes kumaan ni kwarog. Bareng matiliw miitan dagiti agtatakaw. Sapay ko ba kapitan? Tarabii kanu ka ti panagraira da. Dita kanu sentro ti paborito da pagtaktakawan. Ay, rabi na talaga. Adayo magayam dito kabildatan no pagnay na. Nabanuga ka, ang tatabataw. Ay, uray, ta makadanong tagtulat tayo yung kabildatan. No, da di tricycle ka, santa kumana rabia nakastaw. Ala, saan ka nga reklamaw? Tabaring mabirukan ta pa, yung tricycle mo. I-report ko kini uncle ko ti pan nakapukaw ti tricycle ka. May report mo ito, nintong bigat. Kanya nga, at sinatan na dito. Dito yung butin na magda. Wine, tatabataw. Dagsag tatakaw iti na banda. Tiliwag na da. Dagturi din na magmagda. Nalakala ang matiliw ko tilukaw. Natiliw ka! Agtatakaw! Saan ka na makalibas pa? Ay. Mabalot ka itong palbian. Ay, ibatanak! Ay, saan ka nga ibatan agtatakaw? Ay, sana nga tatakaw, ibatanak! Ha! Ay. Sika pa rin? Sana nga tatakaw, pare. Ay, kung nakno sika ti agtatakaw. Siya dito, pare. Ni pataw. Ireklamok na ita, Kapitan Tuya. Agasin man, pinagsuspitsaan na kina niyang tataka. May salang ti maibagak di tabadong. Gonggonam. Ha? Ayun ay kabutin. Si kanto pa'y ti pa'y balod ka. Nagado ti basol mo kanyak. Basol, adaya may Nalam jay kwartak, jay bulsa ti daster kaw. ijay. Imbes ko maamapan ka agmula ijay bangkag. Saanon, tasya ko na. Kasanaw, saan ka ba't nagawaway? Ay, dayay pa basol ko pa. Wag, iso arumbang at tiliwan na ka ni Kapitan. Sigay, tayong kay reklamo kini Kapitan. Anya. Pakawanan na kang kail. Tung palak tunti bagam kanyak. Ay, rumbang lag. Aramid pa iti narabid mo. Talaga nga ikatan kan kas chip tanod ka. Hindi nga min tatabataw. Basol na Ay, saan ka man nga agpapabasol? Inteng, dahil iti balunet ko. Ah, Usarem ka de. Balonite. Hanggang di nakmat balonat na. ay, isublim pa lang ijay lakasam day tabana. Tayin ton sumaro no alabsingan nak ni Kwaraw. Iso, ti pangaramatak iti day balunat. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?